Ovaj vikend sam imala šansu da posjetim Ljubuški i da održavam prezentaciju o mom životu na Balkanu. Pre dana dolaska nisam mogla spavati. Svaki dan sam nešto napisala da bi sljedeći dan obrisala sve. Šta mogu da kažem o mom životu? Ne mogu da naučim ljudima o drugim zemaljama. Nema ljude priča o kako sam preživala situacije opasne po život usred ničega. A moja vožnja motorom do Crne Gore nije bila ništa u poređenju sa slavenom putovanjem od Zagreba do Turske na biciklu. Momak ne može ni da hoda. Mučila sam danima šta ću da prezentujem ljudima. Drugi dan Ljubuški još nisam imala pojma. Ali dok smo bili u konačnoj vinariji, shvatila sam se da sam ja samo na početku svoje priče. Ali ima nešto da nauči od ovog početka. Pričala sam kako je moja prva reč na ovom jeziku bila liz, kao lizati. Pa onda naučim ljudima kako je bogat njihov jezik i šta meni je lično bio najteži da naučim. Pa onda pričam kako sam rekla mami da ću da se preselim u Srbiju na dan leta. I kako je meni bilo teško da se snađemo u Srbiji prve 2 godine dok glumam kao sam zadovoljna i srećna. Ali meni najdraži deo je zapravo deo u životu dok nemam više ljubavi prema dečka nego prema samog života. Hvala Ljubuški za ovu priliku da budem vaš gost. Ostalim govornicima niste svjesni koliko ste me uticali. Da bolje radim svoj posao, da bi jednog dana inspirisala novu generaciju, kao kako ste vi me inspirisali ovaj vikend. Ova list za godinu dana neće biti ista. Radujem se za naš drugi susret.